matang pulau punaon mapparkuihon binaulin sinadinggan tujuan nyari di anak dok baru yang ketiga dok anggi baru anggi matang ipasu-pasu di batak asa tumuslah tumusikir pagkakama bunga tubenarak mahamud tujuan baru gabi itu seduna akan nadula di tangan munak ayah saja potong stok dalam kondina tua ayah minta toba tabok di lahonongan gabi mahamud jalan mamora jalan tok mahamud masih saat satu tiga ras beleng mangitas teluk dah penghulu saat matu na orang-orang itu jadi naik peguna sudut manot termati ini nama amang pergol-pergol Dina batu dua las darana ngeratu Dina lama dokter mahami baik kamu amang nahom bartusi
tujuh muna mang gamu amang asuton lima nang garar ada nagok kamu tula muna lima tujuh boru ibenya tujuh saya dicapai kuat tama aka hari naudi gamuna Tujuh. maran marboru lima paruan muna dot anak muna Tujuh. jadi mulai teman diamu nang dituata naurang lobi penan aka na oba siamen non marboy bayro mamu bode kita mar paulian mari ni mangi mulai teman di gamuna asudon Tujuh. Nah, jadi sama lima shoot kami. Tutup tanah mati, nonton na dati. Pokok kamu mah ring gani, tutur jalur tutur tak. Jadi sa kanino di hamon na pagod para ng manoktor na mahamir na perhobas rapdohot shoot nami ilok na dua-dua siya tuloy na mula-mula siya tuloy mentok na mula-mula pagupan ni Uta parbulan ni Raja kadyo amang disikod ng mula-mulay asang marmula kabe marmula mamora bona niya sumutot tukinjangan niya riyon naksyon niya tong nang dita sa luhut na so naripe pada muna amang manisido ko ng silyado ni asang di kada tanong liat adubon ni Pinikoras tingkad do mga liat at sa parhowas ako na suton sidok kami at tong jala horas sa tinaho ay tiyo mayroon ba ito panguhatan los pail may siko na si Dio los pasahat lamang matusya sa tani asa saat na uli saat na tingkad ibo na niya suton nakso niya tong nang dita sa lunan bayan ang mga mga ya kembali ya yang hitam semakin dibuka.
sa peo kami jo perbuat virtual ni asuton baik jo amang disikon tak sapi. Sa peo kami pagbubuhat Tuhan muna wala na suton sa kong nailok lupasan na dua-dua manuhoran namin asa birpoki ma baul-baul patsalongan bir matok todi muna tujuan non luju-luju matong nang dalan ni panahon jadi nabang utos siya maksud namin tadi ikot di pakobasyon di ulota di bagasan sa darion mulai siya nagtuari saat sonari dang nasahulyak kami rawan namin, doot ko namin, dang nahuwa ko kami rawan namin. Atong tungbehan nun, nahurak sikop, diyak kaparhawasan namin. Dinak sikopi, bara makalatsok kita tayo maksuhon namin. Diyak ka nahurak sikopi, bagoy mahitama si mamiyon natin maksuhon namin. Jadi, anong do, hupato pa kami, sungod do sinahin namin, ima sosialisasi na dua-dua. Malhite asin do tolong erohana do na kita. Boy hita pajumpang ado boy di bagasan tukyon ima marhite ulauta ulalas teroha ima ni namang alok maape hamuna tu ulaulata marganay borfu nasyan simuntak hamisyan na tua-tua marpangiloan do tutuhata na matua debata pinita ni ulauta di bagasan darion anggiat matong tumorana tugabe na mahamuna sa luhub na suhub nami talumobi ma natalason di bagasadaryon ima tungganen iba dot inang baon iba ay rumah tangga si tiruhon yatong di itajolma talumobi ma diadopan itu hatta jala marokak kabe marokak mamora matong nasida tugi jangan narion asa lupak song lupasan itu puta jono duli na madok asa diko rin na rumah ijuk bumupakon rumah gorka kajang matong do ulurna di pa isorakon di bata matong sulod na tinasida anak na bisuk na gabi ulukalang dohot boro na maroha para mas dohot pareme para mas boy bangus sa treya nang dihamuna si dua-dua na ima nagtulang niba dohot nagtulang asiro hal itu at tulon ni Aryon bidayang manihamo atong kajang ni umur sehat ni patontion nang di bandabingon asa boy ngomong bicang na naman si Roha lau payuti-hut sude na akabinong parmona sa mga tulong na rin ulit ang Pangulo sa ito panggabihan, sa ito panghorasan dyan tok kita tok di ramo dituan sino mo di habisunan rap doon sumarga rap doon suton inok na tua-tua siya jur mula-mula siya jur mula tompa pabukan ni Huda parmulan ni Raja bayi jomang disikot ng mula-mulay asa parmula kabe parmula mamora bola ni hasuton naksong ni atong nang diita sa luhuna tas pada udawang manis itu pondok sini atau ni asa tinggal tanul lihat hadu won di bilik koras tinggal do pengaliat tak raja alam duan hasuton sidok kan untuk sanaya tinahu metio beno metok tu pangatan los pai mesi ko si tio los pasatama tu bola sampai asa sa tau di sana dengan di bola ni hasuton naksong ni atong nang diita sa pai labang na mulian
Dalanjutan acara ta madok kata si gabi-gabi manotor ma uria gabi bejaji. Siang tonga-tonga ni huria dak pola kajang ni hata bilonon nami tuhamuna boran nusuk nami jupang masondok ko na tua-tuai dengan 20 dolang dengan baik tulila 5 doruang na pangkonopi sudah hata na uli hata na din ganong spirasa misalhun na makaholong yamuna tung amat kalibata amat tong anggo na manunopi asa saat isulul mo sa tuwat yang digeras to di rudang di bulan saat may tatong lelew mangulo sa ato na horat-horas jala toktong ngahita di ramoti Tuhan sinubo di mami warasun nami Maula tema dia muna huria naro mengadu si gok kejojo nami taringok dia kapan gaya korona sama pesan munai sahali mengapu manok kebek kami ala neng manotor mahami rap dohok mula di sud nami sampai anjur siya mangkudang mula-mula sakit mula gabi mula horas kata salhuna songanin ang bola niya suton sa nosa tuginjangan nyari las padu budalang mamak tugudak suliato ni ading kando tanoliak katubuan ni koras tingkando siya tong atong unuria mga ngaliat sidok gawi atong gala horas masalas panahadang mga tuha sa tanay panen mamang disi namulinay Pasti
Partikianon, dahulu nami mga taloli hagaling to amuna sanggit pertangtanya kamuna sudi hama kerajaan na puna. Hidup na tua lau tu pasahaton adat tu gula-gula riba along do patade itu madokon dulu sudah betua lau tu pasikaman ya burju tu si betua ikut dapat doa pantarama lau mana tu dia kita perlu tu saja parmarang jupang neluluan tidak dapat najinalan jadi semua lima dihelang di boru tupe tibuk pasah kami lau dinalinggani itu masa tibuk jalan murang lau dinalinggani siapun ibaran dosi jakau kedua jadi itu tua Tepung menjeringir belum gaya rata-rata panggabiak parwarasan nau kupasahatan itu amu menerubi matong mata tua dikata nungan sersir semua bersinabur jojor semua damar suan mulai senda sugodan satu partikianon pasahaton nauli naringga tuhamuna rajani anak anak anjet ma marhiti siani naku kamu dulu dapotan japal na lomak lau kamu tutoruan dapotan mulai natio anjet ma tuh jangan nyari di pasu-pasuan di rumah tangga di hera baru tuh jangan nyari tong ma di longan Tuhan nama termahami rakdo dia anak namion saya mula-mula tuh saya mula topang baik sigurdang mula-mula pada umay itu godak sompak baik na mulai kami namadok soba margula marboru nang borak maami jola mana bono baulola namyon bay mazori siamang godok sabay
musero dapat to kamu deh. Jadi mulai mak yang permusik nami. Naik marmime mahami itu yang apa nami. Jadi di sini mulai mak dokter nami itu amuna. Jadi dan terbalut kami Indonesia tu sama harus libedi marlibaga dari hamuna si pas-pasuan yang mata-mata libaga. Jadi tu pe manang sungguh no paben nami dimi menami tu hamuna yang apa nami. Sutunga kemana tadi hamu sudi ala susudi hamu boyhu memahami. Jadi dia hamu permusik nami. Kami jadi si godang permimi padumu tu godas bari-bari yang sakit bari rohani mata-mata libaga. Ya kami nama baru mobi bari anak nami. Menamuline.
sa ngayon. Dapat ang kanitutong, parang nagsiguro, dito mo para berdua. Ang giyaman tong, simulan ka ito buru. Mga muna may sa matua. Kung hindi pinap sa mga nunod, dito na natin mga ulo ka sa una. Wating pinay na boy, tama sa tama. Kurang mapinasunan dito sa lugar. Di ba na? Tugan ang kontabero sa julot ka. Kasakatong tuloy. Así di modo. Ulang ako usasaran noon. Tingkat pangalan ti ulah-ulatan noon. Tuwita na ang marawaranggi. Si Masahat ulah-ulatan nila. Doon ang masong dua, titik mo na tulong ka, bulong na sa rumah. So, di pa nang naboy tar mo kami sa mga anak. Si Masahat ulah-ulatan nila. Rohit at uso. Oras kami na kumuna. Opwesra. Udang na tulang na si Bosun-Bosun na kalang yung sito. Si Britton di mes ng ihul, titik mo na tinapa, bulong na sa rumah. So, di pa nang naboy tulang, tatakata kami sa mga anak. Bulong na pinasyon, naboy di matulang. Yan ako namin. Terlumubi madi hela namin, dohok buru namin. Disororo kami, magbuwan dahan nalas. Dohok dikki, siyu magnatiyo. Dikki namokmok, dikki sahaton. Dahil namin mau martanya ito mataribata mangidu pasugabi pasumamora sa pasabot na tuwa muna. Asa, dihatan ni dikki si Tiyo maari bonusong muna sila tupi jangan nyari. Tumokmuk mahamu mangatun si pangangon idahan nalas do dikinamuk mohon jala sahat hamuna tupanggabian tuparkorasan tupahon yang mata martua di bata asal hono nami masongon si tua-tua di boru karena asa marlata masih koru marlaka bunga-bunga di dua di pasu-pasu Tuhan mapar dong asaretian muna tibuha mo tubuhan anak tibuha domamu sahat tong sa rumah tua tiba batu di rumah heneng batu di sopo tenggek sa rumah tua wa amu ako na tua na gabi jalama mora may anak kota na oposo oras mahamu anak ko namin oras mahami hula-hula kabutima Ang diyak mabere, tuwa laklak ko, tuwa siguro, mapakarulo. Tuwa nanak ko bere, tuwa buru, ginagabi ang matong nanulat. Sa sahak mabere, solo sahak bukuri. Sahak mabere ko, na dua, tadyang umur, jala si toro ko parang swakso ngayon ang laik duro ibotok ko ate. Pangan bere ko nga. Kola sa kawan namin, dia balatik yun. Dua kami daw di zon, deke sumudur-udur, deke tiyo, deke sahat. Kita namin matok tamat tadi bata, mangurunana, mangurubur, madubere. Tiyo mo ay tabuang mo, layo mo. Di ba sa atwa tama, akan nauli na dinggan, tutang-tungan ni keluarga mo. Kawan budak masuk natin na tuwa, sudah si gopang, kulang-kulang pangarap mo. O di sesedia dek kena tulangon. Saya asli maruata rohani amat tadi bata di basa mapas-pasu na tura bereng. Jama burung dek
yang pada rengka-rengka ringan ku cinta padamu. Jadi bola dewa. Tao toga tao na tiyo parlungan yang kasolu diari naksal purono hamu marbuah-buah huhut pasahat penggokon dohon jojo di buah-buah muna dan dohon di gokon muna ima diari sadarion na pasahaton ada nagok mahamuna tuhami hula-hula muna na iborhu do tusudia mataraja inatta soribada do tusudi hula-hula na nyotang muna di bagasan ari sadario alaniwa di bube hami rojong-jong di jolo sopo muna di jolo rumah na marapang na marjual na marsangan na martuaon parebasan ni anak parebasan di boru si gonggok pagi sinon todo tamu lae pamuhay ni nauni pamuhay ni nadenggan panggabiat parhorasan na lao si pasangaton nami tuhamu pai manabo nata pai baima na bangkalar ada nadok kamuan non tuhami hula-hula muna alani jumolo makita mandok mauliate na gunang tuput na mertua de mata pernenggan basai nama masu-masu hoptik diari natiura di nanehtor di perjumpangata diari sadarion diari natiuron ima ari na binuhul muna ari natiur doh ari na lehet ditakas ni bulanon dohon ditau panggabianon di tahun naksarpu ngarang di bulan naksarpu nang berdus di rohado hena rap dohot burunami pajongjong dongas perdongas saripeo satikki raja nami takas do buah-buah muna ay madapot ari na umuli raja nami tumpasahaton nami dua dan nagok tuhamuna raja ni hula-hula nami takas do hitaman do sitahi nang dohono naktong dus do rohamuna lapasahatoni pabuahoni mangidohon pasu-pasu panggabias ya kami hula-hula muna sitoloban ya matta na martua de bata kurma songonari rodak songon pula ritar songon morang bigalat yoma songon mata nibuan dapat manatinalahan cupang na niluan na pinarsinta ni rohatai ditangyang muna ng dohon di pagiduan namin pos marahatat tong ikopas sauton itu alanian tiya dohon anyari si paasada matutuhon na di bulan di pasu-pasuhon na matari matama ni hamuna dalan ni ngolu siapari di bay huntom manang dohot dalan ni parsaurian ya tibok kata nauli tibok kata nadenggan pai manakot tutik kinata pai manon pangkohini nauli pangkohini nadenggan jakok kamu mayat tong dohot denggan mau lihat sidokoti kami hula-hula Sabi marami sa tumangkas bahwa sama tumpuku na mga pinaritan na uli sa kululata at kadungatutan namin nagtutunutan namin marasulit na makaulong yami nunga udun hamu sa namardalan tapak sa naudun lapas hatap panggabi at parora sa tuhami wana nasutong lumoga tudani baro inang udani barison terlumobi ma di hamuna ula-ula namin napapuk kata si gabi-gabi tuhami anak kemuna agyak matong majakon badan, majakot to dinami, apumay dia pun nami, dua di barang nami, ujung lis bang ujung nami. Akka panggabi parolasan no pensamunay, sa dapat ang natutua, bertuin na dur, tiyo-tiyo man na pelote. Kata panggabian, kata parolasan ng pasamunay, saya unang mamuba, saya unang mamose. Matutu. Kapag sa natutua, naksa 10 itu, jumali sa 10 alu. Panggabi parolasan ng pensamunay, oh maya po namin, martongan ni Jalo. Matuto. Oras maamula-ula namin naman kami kami. Oras may anak ko muna kiba muna. Oras may tao salo na buti madara dyan eh. Paritahan na suksuk perlok panatabu. Perhata-hata na tutu, perhata-hata na toho. Si uduti na hurak tu. Jada si masahang na hindong. Ison na yung manortor mga mirapto, raja niya pamuron nabi mo na niya sumtupulon ng ison. Danggo pe hudok nung matuktak kasi di mo Adil bingkam lahu pagido asa tunggu toho di baiko hidop na tua-tua takas no julu di purba tunak kasat julu dia tola badamang disikot kang muda-muda naos padamu tu bodak sopa-sopa
naos pay huntong ginamang ma tugodak si gabe tawon yattong asang giat tung gabe parpetaw at tugid jangan yaron di paso-paso Tuhan asa dong nalaulaw perdadata to kanamuri tuak kaari na nangro naos pay huntong ma tugodak ni si torok pakarani ala di sihol ni raja di pamuruan namin ang dohos sihol ni rohan namin asa seorang anak seorang aburu at tong berarap do guru namin atur maranak atur marboru itumpak to dinami di paso-paso punta na martiwa di mana laos pay hutom ma tugondak siya doni asa dekada rumah sakit bernamar dindikok kau toras may damang manisigon ng barbiati asa tutak kasino kong gabi yan oras ala laos itikyo matong nagsokola di do raja ni pamuruanon ikom marmeme hami hula-hulana tu parmain ni nasida ng doton laos pay hutom gundang marmere asa tumiwat tong marmeme anak marmeme boru anak ni nasida do permain ni nasida helarap do purnam yang kumpudak si tio hasahatan niya non anok pehi tagogi badawang man na uli na apa platopi ba